kako izgleda kada svoje snage udruže 4 muzeja. Pošto je Bora Otić nekako postao sad već kulturna institucija, nastavit ćemo u tom maniru. Šta će proisteći iz međunarodnog projekta Performing the Museum, u kom učestvuje Muzej savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu, reći će nam Milana Milovanov. Milana se već nalazi tamo, znači saradnja će upravo izroditi izložbe, predavanja, radionica. Koliko vidim, jedna izložba je već postavljena. Šta je u pitanju? Tako je, Milice, evo dežurna ekipa jutarnjeg programa ima privilegiju da već sada vidi deo postavke izložbe Arhiv i moć. Šta će to večeras posetioci moći da vide? Naime, bogat sadržaj nam priprema Muzej savremene umetnosti, a sve to ćemo čuti od direktorke Sanje Kojić-Mladenu. Sanja, dobro jutro. Da počnemo sa tim, dakle, šta posetioci mogu večeras od 20 časova da vide u muzeju? Da. Večeras se otvaraju u muzeju 2 izložbe. Jedna je grupna izložba Arhiv i moć, a druga samostalna izložba umetnice Jasmine Cibić iz Slovenije. Svi ovi umetnici su okupljeni negde oko iste teme, a to je propitivanje arhivskih moći, odnosno svega onoga što se čuva u arhivima i akumulira kroz različita znanja, informacije i slično. Arhivi, znamo, mogu da se koriste na različite načine, kroz istoriju, mogu nekad i da se zloupotrebljavaju od strane različitih ideologija, a ovde ih umetnici koriste da bi napravili nove umetničke radove. Svi radovi su realizovani baš za ovaj projekat i svi umetnici su koristili različite neke teme koje su bile na neki način studije slučaja, vezane naravno za prošlost, uz korišćenje arhivskog materijala. Tako da, na primjer, imamo različite pristupe. Umetnička grupa Doppelganger, recimo, pristupa istraživanju arhive televizije Vojvodine i prvih nekih informativnih emisija koje je vaša televizija realizovala u prošlosti. Zatim, na primjer, umetnica Jasmina Cibić. Ona istražuje na koji način arhitekta Dragiša Brašovan predstavio nacionalni paviljon Kraljevine Jugoslavije još 20. godina na sajmu u Barseloni i sve te različite priče koje su se tamo desile. On je trebao da dobije nagradu, ali usled različitih okolnosti nije dobio, tako da je, na primjer, to bila tema njenog rada. Rad pored nas koji se nalazi, na primjer, Aleksandra Zografa, na neki način ispituje mesta na koje je sam autor, mesta koje je posetio i gde je beležio, arhivirao različite značajne momente u nekim gradovima kuda je prolazio tokom poslednjih 20 godina. Nećemo vidjeti samo izložbe, dakle, bogat sadržaj nas očekuje, bit će tu i diskusija i prezentacija. Jeste, sutra i preko sutra biće ovde, biće realizovana jedna stručna konferencija koja se takođe bavi temom arhiva i moći, ono ispitivanjem uloge muzeja danas u društvu. Na tom simpozijumu prezentovaće se muzeji koji su inače partneri u ovom našem projektu. To su Muzej savremene umetnosti iz Zagreba, Galerija iz Sloven Gradeca i Fondacija Antoni Tapije iz Barcelone. U pitanju je u stvari jedan veći projekat koji se zove Performing the Museum, koji na neki način želi da se okrene ulozi muzeja danas u društvu i svim promenama koje su dovele do društvenih promena i tehnoloških promena koje menjaju samu ulogu muzeja i način našeg rada, znači način našeg arhiviranja, kolekcioniranja, modela rada, odnos ka publici, više naravno upotrebe interneta, tako da će tokom samog projekta, osim sad ovih stručnih konferencija, u narednih godinu dana biti napravljena edukativna platforma namenjena deci i omladini koja će na neki način sam muzej približiti nekoj široj publici. Zbog čega je baš Novi Sad? Dakle, spomenuli smo sad tu saradnju među državama. Zašto baš Novi Sad i koliko je to bitno za kulturno bogatstvo Novog Sada? Pa evo, mi smo imali tu sreću da smo već realizovali jedan projekat i podržan od strane Kreativne Evrope koji je bio uspešno realizovan. Iz tog razloga smo dobili dosta poziva iz inostranstva, želja je velika, negde smo se, ja mislim, i dosta dobro pozicionirali, pogotovo u regionu, tako da smo od strane Zagrebačkog muzeja bili pozvani da učestvujemo u ovom projektu. Novi Sad i naš muzej su značajni još njima, pretpostavljam, i zbog toga što smo dosta brzo prihvatamo te neke novine koje dolaze kroz promenu savremene tehnike i tehnologije, tako da na ovoj izložbi biće predstavljene, na primjer, naše nove zbirke koje smo napravili. Jedna je posvećena filmu, video i fotografije, a druga intermedijskoj i digitalnoj umetnosti. Hvala vam, Sanja, puno na ovom razgovoru. Nažalost, evo, moramo da završimo, ali vi svakako dođite u Muzej savremene umetnosti, da obogatite svoj lični arhiv. Dakle, čuli ste, večeras počinje u 20 časova, ulaz je besplatan i izložba traje do 29. novembra. Milice? Najljepše, Milana, evo još predloga koje